من رئیس جمهور محترم و عزیز و وزیر امور خارجه عزیز و چند تا از مقامات اصلیمون رو امروز از دست دادیم. Nous avons perdu notre président de la République, le ministre des Affaires étrangères et beaucoup d'autorités. من 2 هفته پیش با وزیر خارجه در گامبیا بودم و Deux شکست semaines, on était avec le ministre des Affaires étrangères en Gambie à cause de l'OCI. به همین دلیل بدترین و بهترین خاطرات رو با ایشون تو این 2 شب Donc, زندگی nous avons passé des moments très agréables et vraiment ça est resté dans mon mémoire. ولی تلخترین شد برای من که همه این خاطرات رو دارم به یاد میارم. C'est très difficile de raconter et de voir que cet événement puisse arriver à notre peuple, mais surtout à moi-même, qu'on a passé des moments en Gambie avec notre ministre des Affaires étrangères. قطعا یه تراژدی و واقعی بسیار بزرگ و تلخی برای جمهوری اسلامی ایران C'est une بوده tragédie dans l'histoire de la République islamique d'Iran. و برای امت اسلامی و جهان. Pour la communauté musulmane, la ummat musulmane. رئیس جمهور محترم ما و وزیر امور خارجه 2 تا از بهترین مقاماتی بودن که برای خدمت به مردم Vous savez, nous avons perdu deux grandes autorités. En premier, le président de la République. En second, nous avons aussi notre ministre des Affaires étrangères. و برای کشورهای اسلامی و به کشورهایی که نیاز به کمک داشتن همواره مورد توجه بودن. C'est une perte non seulement pour la communauté musulmane, mais pour les peuples qui sont opprimés, les peuples qui ont besoin vraiment de l'aide et de soutien. من قبل از اینکه بیام سنگال با Avant que je vienne au Sénégal, طبق پروتکل باید با هر 2 تا هم رئیس جمهور هم وزیر selon خارجه les ملاقات کنم. protocoles, nous avons eu des entretiens avec notre feu excellent le martyr, le président de la République, en même temps aussi avec notre ministre des Affaires étrangères. هر 2 به من تاکید کردن اولویت اصلی ما آفریقا و به ویژه Ils ont کشورهای مهمی insisté, مثل les deux سنگال. ont insisté que notre politique c'est l'Afrique et il faut continuer à coopérer avec le peuple, le gouvernement, mais avec toute l'Afrique. بنابراین سنگال رو همواره تو ذهن وزیر من چه کارایی کردم و چه کاری نکردیم برای روابط همواره مد نظرش بود از من گزارش می‌خواست. C'est pourquoi à tout moment notre cher défunt ministre il a besoin toujours des rapports sur le côté économique politique de l'Afrique mais surtout du Sénégal que je suis accrédité. البته اینم عرض کنم که میدونید که دیروز معاون اول به عنوان رئیس جمهور موقت منصوب شد از سوی رهبری. Vous savez même hier rapidement nous avons nommé le vice-président en tant que président par intérim. طبق قانون اساسی 50 روز دیگه بایستی انتخابات برگزار بشه. رئیس جمهور جدید D'ici 50 jours donc nous aurons des élections présidentielles. و وزیر امور معاون سیاسی وزیرم به عنوان وزیر سرپرست وزارت خارجه انتخاب شد. Le vice-président des affaires étrangères aussi a été nommé. Lui aussi il est en train de continuer le travail donc il n'y a pas de rupture. بنابراین هیچ مشکلی رو قطعا واقعی تلخیه ولی هیچ مشکلی در اداره امور حکومت نخواهد. Vous savez avec cet événement les choses sont compliquées en Iran mais nous avons pu surmonter toutes ces difficultés et du côté diplomatique économique les choses se passent bien, l'organisation du pays, tout se passe très فردا bien. مراسم رسمی احترام به رئیس جمهور وزیر خارجه در تهران برگزار میشه. Demain, il y aura une cérémonie officielle pour rendre hommage à notre défunt président et à toute l'équipe, le ministre des Affaires étrangères. و هرچند دیره ولی مقامات اینجا هم اعلام آمادگی کرده بودن ولی یه مقدار زمان ممکنه مشکلی باشه، دیر باشه و امکانش Du نشه. côté sénégalais, les autorités sénégalaises ont affirmé leur soutien, leurs condoléances. Même, ils voulaient même aller assister à la cérémonie à Téhéran, mais vu le temps et la distance, donc je pense que cela ne pourra pas être. من از آقای بصیر جمعه‌فای رئیس جمهور محترم که و وزیر امور خارجه که پیام تسلیت فرستادن تشکر میکنم. Je remercie le gouvernement sénégalais et surtout le président de la République, son Excellence Mouché Diomaye Faye, à travers la communiqué et la lettre de condoléances
qu'il nous a envoyé. و از همه شما عزیزان که توجه کردید و با ما همدردی کردید صمیمانه تشکر Je می‌کنم. remercie tout le peuple sénégalais, les autorités religieuses et coutumières, les journalistes qui sont venus assister et vraiment présenter leurs condoléances à notre ambassade. برای همه شما و ملت و مقامات سنگال آرزوی موفقیت و بهترین. Je prie pour le peuple sénégalais et pour tout le monde, le gouvernement, les autorités. When the funeral? Les funérailles auront lieu demain. Les funérailles officielles auront lieu demain à Téhéran. Et une fois à Téhéran, ils vont à Qom, c'est des lieux saints, c'est des villes saintes. En dernier moment, c'est dans la ville sainte de Mashhad où le 8e imam, le petit-fils du prophète, a été enterré dans son mausolée. Maintenant, une enquête.